Matting variabele. An dúbí mé teagas raibh Briathrachas sónraiste, Briathrachas a bheocha cànain. Channeal mi bula cínse can be a Briathrach seo féamal raibh? Like, channeal mise really gan clachig a níos leis na chelmí na molanach, ach caú dhéar fer ar an video seo a dhéanamh agus an dulchas gan bhí seo aonfidach raibh caú. Tá si chuid leis seo. Ath-bheòthachadh. Bhí sé bheolach ar beo, mar sin ath-bheòthachadh. Agus cànanachais ath-bheòthachadh cànain. Sa bhéal cànanachais revival agus revitalization ach andralach dúireach ath-bheòthachadh. Agus glóasad cànain. Sin nuair a bheith duine a dul an cànan dùmhlachd aice gus a bhór cànan. No cànan athe smach aing an cànan dùmhlachd aice. Agus nuair a bheith a fiochan rí an statachúr an glóasad sin, tá sin tiúndach glóasad cànan, no achlóasad cànan. Nis sé athbharachadh. Athbharachadh. Bí cànan ag athbharachadh gnádarach ach ha athbharachíonn eile a tachart cuideach. Mar siimplid crìonaidh. Crìonaidh. Sin nuair a bheith an cànan a lúitachadh. Well, sin nuair a bheith arabhan dùmhlachd a lúitachadh. No nuair a bheith áiteachan fearr a chlachas dùmhlachd de cànan a lúitachadh. Agus mar sin cànanachais crìonaidh cànain. Cuideach cànanachais crìonaidh dùmhlachd. Agus sin nuair a bheith na seanpharantan a ghlairt a bhíonn cànan go troich is go nádarach agus mar chéad cànan. Achas dócha nach bí na párantan go clachaigh ach ag an dachaí agus ag na búchan agus bíad a clachaigh a bhór cànan ag an scóil agus ag an cúideobrach agus an uair sin nuair a bheith an clán a tuig sin an cànan ach cha bhéad an clacha gréamh sin crìonaidh adhbharan. Agus mar sin bíú a chuidear a funk chearnaí. A funk chearnaí. Nuair a bheith cànan an dachaí a dul bhá a bhíonn cànan gan na bhór cànan. Sin a funk chearnaí. Agus bhí sin a chuidear an scéala céimhneachta crìonaidh adhbharan a raon feisiúin. Sin GIDS mar acronym agus sin an scéala céimhneachta crìonaidh adhbharan. Si scéal a hawn, he céimhneachta, fés ac a bheith an facail céim, crìonaidh agus adhbharan. Agus nuair a bheith sibh be mion crìonaidh cànain, ag bhrí brion mion adhbharan crìonaí. Agus sin carson a bhfuil an cànan crìonaidh adhbharan crìonaí. Agus mas brion mi mion sin ha da achgalela ha cudrmach. Mion-chànan. Mion-chànan. Sin cànan a ha bec nó coirsneachcail dùmhlachd
Chanel smach eich a cànan ec yna fe a rialtas gytreig. Ach bi yn cànan sy'n gyclachig awnt o choersna. I guess môr cànan. I guess sy'n yn cànan ec a fel a nynna fe ec yn rialtas, I guess, awns na sgoltaf, I guess, rydyn myr sy'n. Men cànan, I guess, môr cànan. Mar sy'n hwrs mi. Yna fe, I guess, yna fe jeho cwdrmach ha cànan sefecha ffaramol. Jeho cwdrmach sa hae a cànan y fi acen. Ec yn sgol, no ec yn olhau, no awns o fanca, no awns o farlamach, ag ysbarsiwn ar yna fe. Ag ys cydioch yrym, a yn da rwt ciawnche, mae ha yna fe eich a chan i yrym ac gydri. Ach ystach gymbi yrym eich a chan yn a hatien amach as y choersnacht, ach chanel sy'n really yrym awn yn doi rafisyn a brian awn yn rhain a fioch y cànan. A ffein anya gle chwdrmach. Ffein anya. Sio identity awn sa fiola. A fel a cànan cwdrmach do ffein anya rhain. Am biet smynchig, wel, ha mi na'n gael mar sy'n bigal ag acym. Nio a fel et ysmynchig. O wel ha mi'n am gael ach cwyd mi a ffip. Am biet ysmynchig je hoch iawn se ha a cànan agus am ffein anya agus a holter. I guess, yeah, sy'n ffein anya, identity. Agus stoch ag yn fydyn ysmynchig gyfel yn cànan gynnyem. Nio ystach ag yn bi na ymyrstyn lesach hi gynnyem. Sy'n droch achgal ach cwdjachol. Wel, chanel cwdjachol ach, like, biwg o clachig. Mar sy'n, cead ydan. Sy'n cead, 100, mar sy'n, percentages. Agus dùmhlachd. An ha sio ciawnche, mar esiample ha araf yn fôr je gael awn y glasach i. Ha barach gael, barach o'ch lafarst awn y glasach i, na ha a jys yn bi ela son tyl. Ach, awn yn cead ydyn, chanel môr yn gael awn. Mar sy'n chanel dùmhlachd achge. Mar a ha awns na helen yn y nir. Far na chel na harf yn chomor. Ach ha y cead ydyn agas yn dùmhlachd as mo. Agas cydych da achgal ela. A ha cwrs crìonaidh cànan. In imerach. Sio nyrfys dyw bryn mi hyn cànan yn dùmhlachd. Mae'r gaelig, cànan yn dùmhlachd Australianach. In imerach nyrfys dynia o tyfa mwy o chorysnach, tjen ysdiach, agus a ffodach cànanachais, ach agus is nog ynach biad y gionsig yn cànan yn chorysnach, agus mar sy'n bysyn gionsig cànan yn chorysnach. No, is toch een beter gionsig, ach, no, een beter erson gionsig, ach, leis gyfel of o cànan ec o hwyd yn ysyn chorysnach. Bi
an inimirech a tiúnla cànain chorisneach go dhéi. Agus turasach, no explanation needed. Turasach. Ha tór faclan eile ann, chanéalmaíoch díreach atáiseach leis a bhríothachas seo, mar sin le físhocam a bhí sibh ar san barach aichen. Like, ha mi cínseach nach eil an Briathrachas chuideachil do chutas mó a raibh, ach leis go bhfuil mi a prion migéin an Briathrachas, is stocha gombeig sin intinach raibh, mar sin le a físhocam. Ach, ha tór Briathrachas eile ann, ma sibh a géirí nar 2 nó 3 video han eile aichen, sy'n yma sin a dhéanamh. Cheery.